so na ya sheda ayi bia bi Casaloma Ventures for na ye wa tie for ha ya na ukwohwe bia ya ho a very serene environment na wonom eye nsuo wo ho na wode mfidie nso hwehwe mu nte no enye baabi abekọ na ubenum nsuo na wie na afia wo hwe akyem se emu abi senkantrumu se ede ye na na mwachi asa wo mfia asamba chow enkote yade eye Casa Mineral Water CASA na wanya bi ayiyo na woyo anase bi abedin to awadegye eye na wanya bi dia se bi wo ho na bibia nso akoye one man no 0244 417 mame fa we say Casaloma for de no 0206 469430 0206 469430 na enu echi no me pa cho wo de na kwakoye a 3D mare de na se wo de na ye fever ho hye ebi aba besua osasa wodew asa wonne wasa wuhuro dew bi honam ye obasabasa wanum ato ntimi enti bi eni honam nyina ye oboho honam nyina ye wo ya waposo ni titiri mpacho ayasa de abaifo na na dwene okota mode okoto won park so ball ni nyina da no eye time herbal mixture ene betimi edi wakagina mu e wasa wa ha wase nyina eho time herbal mixture pharmaceutical shops ahodo nyina mu ene herbal shops no ebuso ewo mu opendo sopo ato etu na chasa wonso akwakoton de ama afoforo na sa wopese woto no dodo ma na wo penchechire mu bia 0244 417669 0244 417669 na bibia enkoye enfamao wo ye obi a wonim pa no ho adwuma eyo as operation manager pacho adwuma kwan aba beda ho e de amount adwuma kuo kese bi ya wakatu ya se befu obesa jeje wo so asoso so de ehia ne se waye wadwuma pepepe ne se de esena efata na wase wonya adwuma kura no na ewose wanya working experience in minimum of 10 years waye adwuma wo pan wo adwuma ma so operation manager for 10 years en fie do a akwanya na ba beda ho 0536 734872 0536 734872 0536 734872 mesi som prensa adwuma ho akwatwe wonya bia no otutum nika na wonaya bawto ama wakwa akwaji bia busia yemfa aseda emanwumakuei na opese eye mobro wasam woni atwetwe nkoma 0509 438463 0509 438463 yenom ene enwumakuo ahodo ya omoboa ye na production line so a person friend na ne ye cha obefre no na mede atudwa no apampa cha me mo akwaba mejo so mama na muti se me dofo nyame ho ye mobo ahweye experience and me hweye wa ha ehia pa ni ma de kra ya na mensa na ye ya na me ya ye me hwe me hu ye anti me hwe mensa ye no kre see efie boko nyame ho enro da rahosem neso menim said Dr. Manebo Amayera Muntala Mohammed and Dr. Sapon and afei quadron dane asrafo na ka ho no ene yeraboaje ya oboase is there so for pray ma shebedwa konwa for 2 times and so antimi anwini nyame for mo kransi enrada sania arehosem to o my Ghana na menim se wo mabusuafo ene na mehwe maame Sapon yera Dr. Sapon ne ho kani oso okra no an se me kwabo efiada na meba yekoye adwuma bi nti me kwaba eno an no wante hwe bi ote ya ne se dumienu mu ho no ote amane ne se sei na esie minim sa adofo a omo ben wo mu pa no ombeka se ba mo wo wansu yenkom nke bia de yefunu ebe mawo okra di asam na obeka ewie de nyina ye ho den empenense se net account nantia account eninya ehwenanya sisie ya ye boso se defense minister you know ebia na unya ntiase yie ye ka defense a eye bambo enti o ti ho sisie de ebe ma wo da wo beda wo yemu nhihyew
de wotue no ano no na ba mu wu a ho no de ne kɔ ɛwɔ saa kwan no so no enti ɛba ne saa na ma bambo na ye bibie wo ho saa bere wo bibi de wo ho to so afa ho to nyame so fa ho to nyame so wono ne bambofo a wono a wo ngu wontonko na wada enti se nyame ye obiri bia se tie bia no se ne mu no ye wumpa ye benya nkwa enti ma nyame enye wade nyina okay ne mo nse ye bi wo ho a ma ye ya no nko na owo no etetara haba so da ho beka no na odoko na mom ni nyina echi no ye fere bibi atemu enya ntowe tutu anamonsi enya ntowe tutu anamonsi momie no do ye ho no ni panse hwe momie no do ye ho Eliano shada momie no do ye ho miniano ni panse hwe momie no do ye ho Eliano shada Yebe wase yo abua fort ye beri na mwe momie no do ye ho Eliano shada Yebe wase yo abua fort ye beri na mwe momie no do ye ho miniano shada. Anything can happen at any particular time. Bibia betimi asi ewo ebiribie mu. Humble yourself. Bro ho ase. Love others. Na do afoforo. As the Bible always says. Said e chiro no kano no. And time me, na what time me a. Unya hwe. Unko nya hwi wo. Davi. Susu me ma umetiri so. Na ye dani ya asase ase. Ye beko eye 6 feet. Asase tokuro. De nyina be wura mu bi. Hwesani a enena medwendwene niam bi ho se obi ba asase so asabotofo akwada moment obe free ne na awotwa mu apie no se wansu a wonya nipa dabi enti enipa ye di sun ene hu se we woye enipa a we se ye de ne bafie se ye kwowo e wa woye na wonsu ya ye obi a na wansu a onka nipa nokre enti wa beye nipa said ya wodi sun free wona yam eba asase so saa nso na wo kwa ye di sun ne ja kwan nokre o ya se ya mfa hwea mawiase enso ye mfa hwe mfiri mu nko 8 great years of this land you have just gone down to ashes nipa kintina wa kukudam o manyi adehye o matonso menu mienu ebi awa wutie me wabra abo awa aboye mu kotam wa hunya wowo ye nibi enti sa woda so te ase a it's not by might by the grace of God and our te ase okay ye te ase a enye ebi ya ho odin bi te ase na nyame adoma ono na ye menu mienu sa nokre jai sa wode wa honim ne wo niam a wanya wa hode na ho na obu nipa nimtia obra ho na twawuo nokre abrabo ya ye bo nyina no life cut death obra twawuo de ka sama eni bra na ma de aye serious yesu kra ye jahim nya sa na o kana twi na ese na owu atwede enso oba konforo eka eye dane a ye nyina ye befuru bi then they wonka deaf leather one person doesn't cramp aye control krowi second edamansa ko ye den ebetwaw enne also adotofo anka wonsuro akokra FM enne de ye den na watu pia fa agyan ye nyame fa o kransi apam Romans 12:10 was say be kindly affectioned one to other with brother love and honor preferring one another more for when you adore and no dom huye munikai eni dimu munikai na munidimu huni enti ya no wabu nipa di nipa ni di nipa ni
ya papa no ye beko ne nchen sesi a wo be James a Yakobo nwoma 19 chemu du miensa ekopem ye edu enso no American twi no 13-17 13 to 17 no eti asem no se woni pankwa na afei mu a moka se enne ene ochina ye beko se ene se kro yi mu akodi ho afe na yato aton na ye nyamfaso na nso munnim de ebeba ochina debio na monkwa ne dien efri se mu ye huhuo mu ye vapor huhuo eyi ne ho kakra na afei eyira na mom anka esesamo kase se awurade pe na ye nyankwa ye beye yei anase yei na afei mu hoahoa mo ho mahopo mu sa hoahoa yi nyina eye bone ye nyame hu ya mobo enti se ne makoye ma wa ya susu hoahoa ho enyankopon adom na ne nyina mu no kola no apam ye de kwa akosenfa ya fa nkoba bia no ho ye beda na eja fa ho bata onyankopon ho na wa ma de wa koma pe toto wa kwan yie fo anamo sisi Kristo anamo mu anase minnim ba bia wonso wosomo ba woti wiase agya bone gya adwen bone na fa panante fa papa yonante sa wo hwe James wana de atwa to okura no wose 17 wono wose enti de wonim papa yo na wanyo no eye bone ma owo nipa yankwate senframa eyira just like that yesi so afefefe te senhwen ba wia bo a ye kusa ewia na ebo no ne enu ada to ye nchema eto ye Roma ne bo ama na wia na woni ne nuanom ebo ma wo no da ben na wo de ye beba sane ya ye bewo a wonnim da kora de bewo no sa nso na wo bewo a wonnim da aya ye ntoto ya kwan ye ne mfa Nyankopon asem nante na ye ni ne mra no so ase de onim papa no wanye no eye bone ma no Nyankopon se ye ne ma we ye we se ye we na wanya eye bone ma pa ma ye fancy ase ene wa sen ye me na se kanea ne me kwan so han enya me ma nyame asem na o ka so hene ya so de ma hye nyame asem ye me na se kanea ne me kwan so o de mi replace go mi so mi nya obi ya wo ho enya me da ase nyame de afa so ai se me ni paketo ya nyame keto a no kre papa mpa cha me mo akwa aba meje osu adaro ma bra wanim kakra ma me we dia me se kwan bio meje osu ni nua pa no kre so enyi na honam ti sen nyame adaro ma me se kwan bio wawu o ye ne ye hu ye ne ye hu ne pe ana enye ho ene oye ompa enye yie michia weti afo eni wa hwefo nyina ye nyina ya je oso panyin asana me ne me papa no beto aye nkomo no so no wa ye panyin wanya nhwehia besen yewra Isa menu Isaac menu so ena ye ne no twetwe enkomo wanya nhwehia besen mimfi amenya de July 23rd na minya double 6 66 years yes menni mo ba me hwe wanim ne mitimi so won fie no kwa ni mo nso ho ofe se de misi edin kan kan ye nyame adom ene adwenpa nyame adom ene adwenpa nipa ona mo a na de adwenpa nante eno kra ma wonyini che no kre papa eno asemo ayeti ye nie won fie a wadi ne ye wo ba asasi so abetena o man Ghana mu asenom apart from sebia ye say asrafo mu planes bi akokra hye wie ma yekusu ba kom ye no bi na me de ma bete ho abakosem enokra na amfa plan na owo bi ama wanya sa nsem wese ho ebia tepen wa bra ye wo besine sa nsem we no de mati bebre ewo mayi mu omaye chi nyina esisi bebre oman Ghana mu na mpese ye hwe oman Ghana mu na nse kra de ne amano ne kra bi si ye nipa bebro ahensia ne akiri yes nipa ba akopɛ ne survive ye bo oman Ghana mu ha de ne esi enura ne de ye different e bi nsi da ne esi enura no ye different me mentumi anhwɛ
omo ke kan kura me do me radio adentia because minim ne amehu ewo mayim minim ne amehu wo mayim nti no esiye no minim sene amanfo ebete enka afa no obi so a wonhu bi da no be fa ne say yes serious na wonti bi da no be serious onim ne wahu eno adana ena obi yasra for security personnel bi am no mo di nkomo in fact they were very traumatized eya omo de helicopter bi ekokọ adwuma bi o mo se ekoye maritime for ne bi omo tinso so ne ade bi won so kro mo kọ a omo te helicopter man san no makọ akofa boat bi akọ na ase omo se sometimes ekura no plane no nam ewie mu a aje se obi a ewo mfa enka no pen ya na se obi a want na plane mu pen nya sa asem wo yesi ebe ha obi a because ebi wo what mu se plane ti ba form be 1 minute speed afiansa na aje kesa asem wo so sa asa na asa aje aye asa akọ normal yi final itimi ekọ no entu ka se de wahu a ede na wahu 66 years oba ede be na wahu anti we say no abo wa yi bi ati wenti mi anti ni edi kan ni e friend plane ni e friend plane car ye motor ye ni e friend plane unye wurem ni e tu gate ne tumu a aka woni unyame Sompa FM okay e wo soro ho okay unye wurem ni e ka gate ne tumu a aka woni unyame won kwana enya wo de abio because pilot na mu no no okura a plane na nkasa no ono no onye sure e wo no ho eye mfidie ina nam wiem ahoma nkuram bibia nkuram eno ane se wonam bibisi a eno ane se wo ba fom se baabia eno a yabusuafo ikoto ye o se ya pumu na mu koto se ya sreso na mu kwakoto wo de wonim nti enya do si fom de a no aye hallelujah no ada onyame ase esi na we bie gate no ye bie gate na mamuso obi ansi fom na yese ohun se wo da so wo ti asase so wo wonkwam na enye saade a maame ye nya de wubrem ne ka gate ne tumu a uni owo enkwanta difference bi anim yeah me ma pen so ye wo me a mani Fred no Kumasi Central Market no na train bi ebe fa ho na emiamia hodo no so ya ade a enkra ha se no mo ne emiamia takra de mpotem na ye wo train railway roads ni bi wo ho train fa so and ye say means of transport na minim say train ne aeroplane and na ye best but enesa wo kwatena plane mo kolampo no a ye fast de na utime do ho to so ase enne obi benya kola ne nka memfa me kai ya anko panyi Miami sao ofre hefa na enne ye pese na wo che wabrabo mu nsem kakra be betimi abie nkofo ani na wabrabo ahyasiense na ne yemasitie well me papa asantini ofi nyina hi okay na me ma me ye fantini ofi adwumako besianse adwumako besianse yes wona me ma me free ni ebia me hu no na me papa ya mpota mo adwumako side ho na me so me adwumako tachi ma me nse no mo ho okay nti ho na me papa free me papa de ofi nyina hi okay na me hu me papa no na me wa the age of 12 years ansana me FM me ma me ne me papa ntem tete na me wo 4 months minim the reason why obi aso entumi anka hwe ankyere me obisa ya na wo manka ankyere me bisa obi anka hwe ankyere me me sister penin o tie mi sesi a me bisa no obi anka
nti eba ne saa no ye wo me wa so okay nti me ma me firi ho ba Accra na be ma obeware no 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 ne ye betena wa Accra nti ma me no ye trader dwadini okokwan so okay ekofa eyi na sabi o that time no na bibi woni nsam ono obi ye fu a otumi koto eduaba na wo so ni nyina wodua ye na fifi ba be se nsuo no no aba beto ni nyina no atwa woka okay no asan ahai na wo ye man na wo hwe so ma no enyini a na start body a no akwa kotwa banchi na wo awatu nti ono no kọ bia Mondays Wednesdays nti sometimes no kọ Saturdays because me go school okay nti media ne me ye ne se me fa ka akwa na omo atu banchi na omo ahye ne boto na omo de aba na makọ surprise ama omo a ye de ma won na magic dada na me de abre no nti omo no omo wa Accra ha ne ye ba betena ha okay nti na me stepfather no so no ye adwuma wo food production corporation baby and almost see mosque ewo mama obi ho no kan na mama obi ho no na we food production corporation no mo supply nuane e de mo mine no okay especially Accra Greater Accra you know no mo supply nuane we hia aduane ukọ ho a wo benya na cheap side no aton okay na ne ewo State Farms almost salon ne si industrial area no that thing business won kroma si ya okay no si ya store enuane aduane ne busu a ne ya store enuane no wo ho sebe nti ekomo ba amoyi no omayi no omato nti sa na no omoso omo ye no koko die no si no kroma time no si no wo ho entu hu papa at the age of 12 years no if you ho ba no me papa na me hu no no wa nko school da okay no de ne kokromoti na no de agi ni pay okay printing ni esu no ye engineer okay no ye caterpillar engineer okay was steamer construction firm be a friend BLLC okay na penny ni your friend Okofo nti me hu no no se me nkonkotena ne na me na nchen ewo nyina hi ho okay nti ho na me kokotena ye na yere no ya miensa mma me na di kan ni otosu mienu no de ne kotena kuro adwuma ni nti no mo de ne ko Kofo camp efiri okoba bia ni ya 5 miles nti Kofo no mo de ne to saa kuro no okochichire saa kuro no na ne ya friend Kofo camp nyina ye tie so nti sometimes me wo nyina hi na me ko school ni ya makwan a instead say me ba me ma me wona me call me step mother no ho ewo Kofo camp sometimes so no ma ba Accra okay ba papa no me ne na anhye da ntena anche because anytime bi obehu me no no osu anytime bi obehu bia no osu yes minim the reason why me bisaro so awon kan kire me nti ne dia ne se me fi Accra duru ne nchen wo Kumasi ade echen ya no de me esika no de me kom na ho nti no ma wo me no ana sesen chese nyeso o ma me me no ankasa bibia me bisa ne bi oye okay ohun mi a osu na ne wira ho enso na ma me nso ti ase na ma me so ti ase ma me no wa Accra no ewo Kumasi oye adwuma okọ no ba enti ho na me hu no na dem to school no well school me ko kakra na yetu eyi wo so enkroma ewo so to mutu nkroma no na me wo nyina hiwa na buzia government ba so nti every weekend bia na ebre ye chocolate kura me yedi na before then me continue na amenu ya nchen ewo Kofo dua nti yetete me wo Pentecost fie okay nti when am dey start class 1 into start class 1 no utimi eko school no kodru hin Kofo dua ho no efiri ho ko Kumasi ne 24 miles utira no buamu na ukọ Kofo dua new Kofo dua ofi new Kofo dua na ukọ kuro ba ko dua pompo
ehye dua pompo ne noboa emfimfini ho na mekokọ tena. Okay. Inti class 4 ni eyi mi de me free ho. Eche ho na mba bi hu me papa o mo de me call. Eyi nyina hi ho no na mekokọ to aso ewo ho. Enti wo to aso ambe se ehu se wo to aso no school na udi echira na se kodru ba bi ma utimi edane wo ho de. Well, school no me call ya kokodru near friend no class 4 senior 4. Okay. Form 4. Into form 4 na me di wie. By form 4 na form 3 hono. Me ba kra form 2, form 3 na me be kono. Na atoyire nchem to me maame. Intino Emma obe brass kura. Atoyire nchem be na to no. Atoyire nchem ebra no ne se Okonof Tamale. Okofa Bayre. Articulator. Double axle. Nti omu lodu ye no omu de ba no. Ombedru kuro be so ye fro on kinkansu. Akuma dansa de ho. Ai. Nti ho na articulator no be say isi ho. Nti articulator ni di 4 days. Ewo ansa na omutumi aye. Oba na Bayre ni nyina akoro. Nti oba ye obedru akra no be yi Bayre no. Na kasro de ne pe na sie de ni nyina. Hiti aka no ama na. Hiti aka ma ni nyina anu a. Nti eye no na waba form kakra. Nti obe start so ochichibo fruit. Ya tumoni rice water ni eyi. Nti no the coffee filling station bi no de bia call. Me father, Mr. Father adwuma mu ho. No akwa akoton. Nti form 4 no me kwatena me auntie ba akoso nchen. No e fishmonger. Ni kunu so wesikapa. Ti me kwatena ne nchen na me tena na me di wie form 4. Okay. Ti me wie form 4 no. Sompa FM. Me chese enya de a metumi ato aso bio. Na me so anho kiraba. Na me so ade ba ko ewo me ho no se. Mani bo bibi so a me hwe ade ni din acha be 1 hour. Metumi anya ho idea aye bibi foforo e de afa ho. Enti de be na Enti me hwe ya itimi eba wa adwum so betimi aye bibi afa ho ye. Meti wa na me hwe environment ni ayi na me fa pen ni paper na ma twere onwom. Wa twere anwom. Anwom. Enti ya ma break a na me ne me na fofo bi ni afa tables di akwhye kona baabi ni e boro na me eto ni e boro ni me eto. Nti aye na mka che on so me nto aso dia minim ni emeye sisi a nti satam na ka price na function pa yekumi nti no wo bands mienu veterans na Capricorns. Okay. Nti mene madam fo ba kuno ye Nigeria ni ye call no omusi omu hia vocalist nti ye call ho ti ye call no omu test ye tie sompa voice ye good me yade but Capricorns ni de ho na ye man nti omu de me be call veterans veterans na ye ma nti omu de me be call Capricorns nti Capricorns ni de tem bia na ye bowo Caprice kwa nti we anwum to ni nti na meto nwum pa ujaye ede na ma uja anwum to no na ujaye na so ehefa na ado ho koraye me uncle no me uncle si ye miensa omu nyina ye sojafo ba ko de o ho sisi a o base workshop. Okay. Ba ko no ye kennel na ba ko ye major. Nti oti efiri mi ma me ho se me boban nti oti ye pepepe na osuma ye be fa me ne de me koye sabi excuse me to say me drew ho pepepe first question obi sa me sa kwasi ampa bra be na mpese me bo no se me boban na manum wi ene normal na me de ase ma brabo na me so uncle me wi no me classmate fo nyina me no omko ekokotena mo num wi ni asen aba Sompa FM me fa bi nkama no na me de no ne se anwum na me to bi anya me na de ache me o si da bi se me anya anwum no to a ebusua no me nka ho na mbae na me jai anwum no to nti manko ho bio oboa e ma unya adwuma foforo bia o ka kire me so de me be ko soja mu
no makwa akoye adwuma ewo ho na msi mate enti mantini nka biewa na dako osuma me yebefa me na me call no me kwatena ne nchen 6 months meni ne kwa adwuma anopa no titation ngwa estates na mene na aba adwuma anopa anwumre yepon ne akofie me bisanse anke da ben na obama ko soja na ose me hwa ade na msuyo mate enti dako na mbisanse anke da ben na me start soja Yenina ye tie sompa ba ne ye ose soja no enya de amemu wawurem na msesa na msia nti wa na me fi ni nchen ti me fi ni nchen na me ba me ma me hobio me ba na msese na me yanka ka kire mi o so me yemfa me wo soja adwuma no no sese sia wo be yeden na msia me hwe ne enya me be ye nti ho no na ma bi so wo ye area mu ne ati ewoku da ko down ewo ka price wo nti na ma bi we be a recording studio ya de cassette ye record ne yeton nti that time na so na me share ma bi no ka chem so wo me hu a we intelligent nti me pa adwuma ma ho na me sese adwuma be no so Ghana Education Service Inspectorate Division na me so okay no de me call ho nti o de me call as messenger okay nti messenger no Saturdays ye nkwa adwuma Sundays ye nkwa adwuma nti Saturdays na me koma na recording studio ho akwaya wonyum no na me nkwaya menwum ne de ya bra me nti no meja we me kwaya recordings cassette okay ne akwa akoton okay nti ano na me ye nti that was Sompa FM 78 before then no so no me kwaya adwuma wa airport as goro boy me anchor ne pam me no also on family soja mu na me kwaya ho na me call first enti wo chinchin ya no adwuma ben e na wo nyine no ebeka won sa na wo ye nti adwuma ebeka me nsa na me ye pa no eye recordings no na me ye eno ana wo de aya aba ompanyim mu sesi ade adwuma me wo mu sesi no ye tourism na ne America ma aba besi won se me ye recordings no mu no 78 no na ye wura 79 nti 79 na Rollins be ye cool no okay obeye cool no ti obeye cool no ne ye shop ho no so no ye ton bitters bitters ya ye no mi ya 78 na wo ho ne ye ton okay nti na soldiers no ne ye opposite shop no opposite na bodyguards for ho omo anu mo he border so okay here from bodyguards no mo etie opposite wo nti pani ba ko no ka chem so eya na ne nkrofo ni hiansa nti ya ma me na no ba betonsa okay anom okay nti anadwo me wo ho anu mo de omo peace go ano aba ho omo ba omo si ye hiansa ye nkrofo no bi hiansa nti bia 2 cartons na ma first car no na me no de na ma anadwo no me duru ha na me yiwe no mu de mo bia 6 bottles no ma gi misika we ana ma gi misika na me fi wa na ma ba shop no ma ba beda nti 79 no no mo ye na wo nze sa time so na holding aba na nkrofo holding no nti o ye cool no mu ana ye wom no ano mo no nsa ho na ebe ma live band egui okay ti no live band e wo ha bio nti somewhere October na me boss near your group near friend Samens okay e ni din no de ye Samuel AJ Mensa no ye Samuel Mensa no Samens yeah Samens okay nti na me din a me so me fa de to me ho so near friend Papa Hayes yes the master rocker Sompa FM me mpon ya wunya ya asa esa o rocky wo ho enwom ne de mebo mu wasa okay nti oba e no no se na damfo woman bi nti enwom be sa na wo bo enwom ne de ni nyina bi e bi ti se de high life funk
reggae soca your friend calypso enti to mo ba ko man we mo dia he na ebe ya yi pa ma wo say gospel no dia na mo bi gospel na me tire gospel recordings kura me na me body fra program na okay especially about 12 midnight ya about 12 midnight ya ye wura da fufrom wo ya me den me bo gospel and sana ma be bo reggae enwom be na na ye wo de pa oh enwom ni de gospel enwom be na na ya homache ye wura 12 bo wi na otabo se me kai bi ba me no omo nyum yes ache 79 omo nyum na ye me de pa ni se choduma se group singers okay no omo nyum ye me de pa popo pa futu wo mpa nti na me taitie nti no obeka kire me no se ni se na asio na me se when say a balance na you go ya no curfew no na 6 to 6 okay after ba 6 to 7 to 6 okay in about 8 to 6 in about 9 to 6 about 10 to 6 okay into a balance no na crofo pon ano mo kwa ye shop na nim ho car price no na me bie speakers ne kase na me bonwum ti me bonwum ano be gina ho sasa na mo to nsa no na mo no na mo to nsa no na mo no ti am se ma me ne ba be huni your friend is step co samens no eyira na se ma me be ya na yire na danfo me de na me nim be bi o mata heko okay ne your friend step co okay no akofa ensa beer star club ni gini insa hodo ni nyina e dia kwa kogu ni show ni wholesale ho okay nti curfew ni ba no hu kwan a onfa so ton nti no se e be dey beer be expire ma na ye nika no osuro su se obeka kire soldiers anase yibi se e wo ho nti o kan e pepepe na mso and the other nti na spring car price ho o kwa ladwa before the bridge no the kwan be that was right okay no more sport to be or your friend is stream side na mso ade nti no me yankonko gi stream side ni yenton ma me nsa no kakra fa ma because sesi a mini soldiers ni e free okay nti bibi ni kura ametumi ene o maka no ma yeyi no so okay nti that was October ending ni ekwe no sie ni ebe de ya gisika ni enya ma me no so ni sika ene eho sika de amana mso enya problem ni ebe ye ne se just me de kan se si asem se ensane ye 70 cedis a ye be ye no 100 cedis okay 100 cedis no yen ye de be ye 15 cedis asem kan satam na ye impesuous na asasi ni wa crowd no so de aye 15 pesos na ye 39 sane be kan ho a na ye 70 nti yen shadan kasi ye gate fee na ye tonsa na emom no gate no ticket no ya tro so 1 cedi okay nti 1 cedi no 70 pesos ni ye ma me ne dia 15 pesos ye dia 15 pesos ye branding ti old na mo ne pesa so rural tourism ensa ton ni mo ana ma wura mo ana asesen ensa ton mu no ana ye da na rural tourism ye pesa ye hu adwuma brabona hyase no from enyum no wo ye recordings ni ade ana wo ye na usaton enyum no ma mastery to tourism me introduce say ne de buy no mobile spinning at the buy in 79 no ye na anti so train no mu bie night club na me call her in the 80 into 81 eko 82 na rolling sisan ye cool no me was shop ho na soldiers be fa me say many edin into no omu ye adwuma bi into on pese me kona me kokoye bi okay that was food evacuation so time so na come so be kai 83 come e come by into near rollins kan ni say ye make sure say ye be provide aduane ama workers okay baby e benya free ni de en ye mfa no into ye ko na ye ko ye dru ho no no mo de me ye leader of the group into no ne ye ne say ye radio announcement say this is adia ye pese ye
nti nkurasefo no omu misa ade omu hia na omu ba omu mra ye office ewo Independence Square nti se nsuo na wo hia ye ba we kurase ane ye di nsuo aba okay ne ye dia ye exchange for aduane bata ne aba beton okay sa 4 years nti anum no ne ye na ne ka kire so se si aduane aba nti no obi atumi kofie okay na ja yentem etete ye nti sa time no so no ne ya family edem ya kan enlistment ho a ye be ko military okay nti ye penny baako staff sergeant edu janfi no buy no say o me hwe wudin a enya de say o ko soja na me say what ada was there be e two things either say o be cause trouble and I say o be wuntam no ye me din fi list num that was 84 nti manko military ni bi ehon se na wadwem se ye wo bi a wani da so se ye be fa soja mi se soja ne de offer din kan promise wa ma na wani da so mu so beko na akwanya aba na panya sa hwe wani mi se de na sabre na ba wadwem ma me ne ba ma dwen mu ne se me kai se ma nkrese enye ma mi se me ko soja o papa sergeant ka sa asem ne je na so ma nkrese enye se me ko soja how until me do na me staff edi nti na eni kwan se me ko soja na o se we nwuntam a be cause trouble e wo military na me so betumi a kire mu o se se ne osuban city eni ntia sabra na osuban te sen wo ye obi ana o ye keka ana ne ede no de ultimi ushiko wani yes me know ye no oh yes or yes no matter what I will be me Sompa yes, FM. Me no, ye no. O ntimi mfa ade ensi on. Nyese me mfa ensi. Me hu mema warning. First one, second one, me ma third one. Me expose you. A dear incident me ensa. Ena me fan se wabrabo mu nyina no. Esi ya obeka se eye wanije anase ye wareho anase bia ye wahohoa oh ni esi wo me brabo mu nyina no me uncle military no amanko no eye me ya okay eye me ya because 6 months na me di nachi ekoba ese odi uhwamo wadi mi hwamo ono so no o mai me ja ban na bo nka me nim bia me wo sisia because me can say minim recording studio crow use 24 track console minim station crow ba my be a friend American man or the be Ghana and then bro ni di portal no okay me tifie na no bo bi Yenyina ye tie sompa obe frame me call ya me hwe machines ni say ya pe na me start say me fix machine no sata no mu na fella bag ayi Ghana ha no be program inti sa machine no ba be fire na me di 24 track ready ma instruments na me di 16 track e de ma vocals inti na yi ni bebi sa me se ni engineer ni bisa me se me ye ne dan na me tumi ye ne sa na me se nyame na de che me inti on de o me ye ni agro ne enko inti ho no eye me ya kakra okay na ba kon so eye manije eye Rollins assignment or the mommy. Amen in Infamo. Because me or no be breme bribe 3,000 Ghana cedis 1983. Me face Canadian am catch any semen. I say modu. Wa hodu no. Oh yes, 3,000 Ghana 3,000 cedis. Me face Canadian am catch any mami menye. Also be na introduce me de ochira se memra na me wona am si ni papa no ma person adentia wa hodo ne normal e wo storm enti no obi akwa ko leak e de ama soldiers mo kwa ko bie shop nani asesa normal no okay enti wo so omra no omra me humi na soldiers ne ko hu ye na wo me side
because now we soldiers 100, police 100, civilians about 500. Okay. And Kachen said the only one advice. Na metu me dia mama me no so opede a fine. Me nye ne sempo anye ne kapre. The only advice ni say o me enko bie ne shop no. Na manfo onye queue. Ni enton no man ni enfa ne sika man at control price. Okay. That's the only helper. Metu me dia mano. Because amanfo hia no man no. Semina ene ne ekeke ka ho no ayusu. Into won't mean famous a demo or do say, yes, I brought a train one sir or train now. Be a changes are now be bar. Now, a ton of boar per se or pay. Okay. No, a ton. No, be my tip off. Mammy, so we were my tip off. Yami and Nimini. Say, be busy or more, you memoir, Nipa no free hair. Say, be busy. The bonny bequa bonting. Yeah, if you do more, say no more. Why, yeah, I say, quabontin, the quabontin, a free fear hair. And free baby. I bought back one if you because Nipano or community hono. Our any bush no, or no be my leakage, no. Met me a bet now would die, I know her, mammy. Send me information if you have met me a bet now. I done it down for. Near me, register means I can't send my sorry if you. That's our rolling trainers. Okay. Son will train you. And you met me no about the far down for tintin train will be a say who say be a bar when I'm here information fear. Met me a bet now. I'd done him who say ye, met to turn some me and no more bonko master. Minya information I won't whom you. As a contribution, why am I to say ideal? The next time no soon be never bano. Nyamina meba. Sompa FM. No be whom ya catch him so. Master we last time not here, no near no misa. No. Okay. Less many pafufro. No aba be any so ye. Sa no di training yen. Into sometimes you know, me share see o security for no more ko bi fie no. No. Yen ko bi fie sa. We don't. Yen ko bi fie sa. Yemma wo fie ma mefa. Okay. Yemma wo fie ma mefa. Ni ebe ye ne se ebe invite you. 3 days time ye pesi ye hu wa ha. Intibra. Na that time Lima government na Mr. Ukudako. No a house and housing minister works and housing. Okay. No when fie. Near tier announcement already also. CSO on report to. Our Bema camp. Tianopana me call any bodyguard no gate one. I'm catching said this what is going to happen to one casa konya no master. Na fana police for his safety. When sometimes in a year na man for say Rollins in your Rollins I say mammy no intina me say so be back a wolf you fear. No munina. Nye nyina na ne yesa gidigidi no because soldiers ni bi wo ho a owo tan e wo bi ho dada ti se ne sesi a security ayi kosu national security force bia no bi etia no ne nansu wo ba bia anye ne de no de akwa akofa o kwa mahama nim ho hwe sabi o opani a wafimi ne krafa nyamefa ne kransie ye bia onim ho hwe no akwa Rollins no ntisa no on small bi suso onkonko di nsemmone ana bibia tisa because o invite ye no o say let's build our country 4 years ye ntua meka o mami hui balo kura ya mami bi am de ko serve food evacuation exercise no ye wie thank you ya see e kire ye beti ye nka enti na sa wo hwe kwan ya where the rubber bomb kakra. Yen security personnel so ni bi wa say national security for o ma boy rua will be fie rodu adan a bia o matin kana so mo anya hint bi se bibi wo ho ana wo ye ne bone fo sembi mami comparing to mo time na Rollins say ye de sesi akura mo simu wo civilian government ye de na ye military ye de na ye military so na mo ye ne ma no kwan before you be move no
ni enya information ni bibia correct nna ye ma ofie so ma mefa ye be invite you ye be invite you when we say service bi o omo a eno go against one a omo anya adepa me kasi su say omo anya adepa no omo no omo say Rollins din bayen ya ne ne nam no aya kuma mu fita ne ya dwene mu fita no a ne yesi ya giga na esi ho no ne enya sa no ma no and they say ma maybe wo Kumase pankro no potem ho ne mamienu na ye de entanse bi bo wo no ma Kumase please for kwachi wo no mo ahomache konkon adanya wo makwa akọwia mobile money bi asem na ekoba ne ekọwia kire nuanse se enye wo mo data no so ne ya amburu wo mo ama wo mu pictures ne ade ne nam social media ne ade enye correct menam ti ya memeka enye correct wi anu aka se ye pamocho se enye ni pa nipa ne che osen utu nani a watu nani ubu ni nsam a wabu ni nsam no mpenu untumi nsam fa mi behye mu biewo me bra penyo nya lorry accident no ye engineer ni nsani mfa no echimi sa echimi aha no ebehwe aha na ne eyim na mu behwe na echi begro na me de ne ko ye na man bi eduruyefo bi na ochichire ne nsa no na odane no na ode bai since then me bra wantumi enso eyimu amfanye me ne na wo ka so a ne nsa na se onya accident inti se wo bu nipa ne nsemu a ma me ukofa no wahi na se de ekoso nyina na ebe wie nso so a obehu se obe pla sem no ebi wo ho ankose hwe kwala enna me kire se won se nipa no na brabo ebura wo bo no ekira wo kochi no wegu nanim ase mami nipa da se ni yedin ya yekurei etese wachi akokọ wetwa niti ekunu no ugina ka akwa mu ha na wututu no enframa ni bi far left ebi far right ebi kọ wanim ebi kọ wachi ye wie ne ka che osese ne nyina bobo ano a ubehu unya ne nyina tama asem ni si no na obi twam atukwan o no oti se ya befa ma mi mai okoye no wa ama na chibi okoye nye ho no oti wo twam okoye a wa mabio ode ko sane wo site no no a wonnim ba bia krache no da ko obekwa kohia me Ghana ha ba bia ni ho a minim ho minim Togo minim Benin minim Niger Burkina Faso Mali Bankas bia Canibas no wono minim ho makwa akohwe akwantu nti tourism nti no nti minim ba bia woni nipa no bekwa kohia nti sometimes me hu ayi bi wo social media me tena ho dwin din sa na mbisan say how who say nipa ni din adentia who say nipa ni din ochina no okoyi na no wahi foto be na de be ma omom te sana me se de wusi kan ebi ana paper kola no atitim otekem no waje mu na ekọ ekasa kwosesa unya ni nyina emfama wonu ma ya na wo mote sa no wasemo etwato a wo de be ma wo me bra na ya ye be ne yenko atiefo no na wafuto kakra wo de amemnim se ye besa hia bi mame ni ameka che oni se emre ye ninka so me baby amepe bia metumi fa ho baby amepe bia no obi ani ho so a wahia me a wabisa me se anase maka minka PNDC asem fa nche ne se na meka ho saa asem me ka bi nti obi kura no onya me garanta no adentia na ne wofa osini wofa no to dame aha emi e penipa mo ma kwa ye adwuma na mo ti wo to dame ne yekoso awo o we no de yes opera ye kochi nkrofo mo mu koyi bayire ja kwadwuro na be ye adwuma ewe Independence Square wonya hwe o to dame wo sori awo ko pe aduane adi hwan ne nkofa mi makota mala koso abayire
ɛda so fiti anadwo ɛde ebeduru nkran no beyi ne emfa ngu truck mu ne emfa nko communities ne enko nkoto a wo akotena opera ekɔhwɛ sini wa akotena orion ekɔhwɛ 615 me de truck kɔ park wo mu nyina me na me yɛ ja kwadworo ne be yɛ adwuma maami na obi a ya bɛka kyerɛ yɛn sɛ kwai sɛ wonim ho a kwai baby omu dua mɛ no emegu hɔ maami ɛyɛ te sɛ abrosan ɛto aso miɛnsa ɛma ne pro liver brothers ehia abɛ ɛde ayɛsɛ mena ne nwo na emrantie ne maba a wɔn ne nam kuromu kɔhɛsi me state transport me na me wɔ bodyguard okay your friend alasani best shooter Ufi New Town we call price na experimental school. Ni fie na your opposite me 2 mira mechiresi. Okay. Ni fie na your opposite na me oye me bodyguard. Oba be fa me fie anopa. Na ode me akọ. Ya chi state transport. Ni e di free hire de call me fa your workers ni bi e de kan we de call kwai. Wahu. We ami ye koduru ho. Your cofa boys na wo kromo no girls no mkoso a menu di good track mu sa akopim se ni nyina san 3 days and na de yentimi anya ne sa my futu a me de ma on se ma me oman ye ankasa ye man okay obie ni ho ba be ye ni ye e de ama yen okay ye tu na jeje mu a e bai ka ye chirima me time no me ye ne basa eduane a me kofa ba ye no ma me ye no ene bia wo maame no papa di ya wo de be wo okay se me ye ne basa nka wo maame nko oti nkwam ko wantena nko onti asase so ba me tu me hu si ho e de ye wahu enti no o man ye yankase ye man ade enti na Ghana ese comedy ye wahu ade enti na Ghana ese comedy ye enti no nti maame yenye tu ho ache kakra president bie ni ho a ana head of state bie ni ho a waba Ghana ha enkran aye clean esin President Rawlings who dare you community who beti gotem every 2 weeks esi ho nti na nkran eti okay ene hwe ne ekromu aye how afutu on maame yankasa yanhwe yemman yankasa yemo ye bra yentu yenye tu ho ache yenya na ntiritwitwa 10 commandments ebi ni ba bia wo omo ye de ma yankasa wudi 10 commandments so a wani mmire obi ade wonni obi ho konkonsa nti afutu ene me de be ma wo Ghana for emrantie ne maba wa ne se sika ni bre da wafa makotogo ye nyina ye tie so do market ye sika duru ama me se mempe me ne me nanfofo ko begro ye sika duru ama me ka kire papa nse me ba beja won me nka ho o se ne kotwa won station 2 years o mu nyina wuyi nipa 9 my fancy okropon dom ye na ya besa na wahia next week next week enkomo ne pi wa chire na ye hwe na brabo na hyase baby a Rawlings apen so mesua niema o se wade ayeye no na ye wa na waye yes se nyankopon free soro ebe ye mampanyi e wo Ghana ha se no na setememfo yansesa ya kwan ene ya ban ne ya mfa akomapa ene ani bre boni na ntitwa ya besa atena ya dada mami se mu wonwum bi wo ho a wo ye kwa ya abo mami one day at a time what is anyum ne da e Christian song okay ada baba ebe bo ama nipa oji me di sa CD ni che no e gizayazi okay ano mo se ko Sumpa FM oba me na me drive no okay gizayazi o kono de bia no pa me bo sa anyum no wom me ka mo se anyum de e de me ko si no airport na me yi na me de share no cover na me de man o se how much na me se no fako na ko cha bo anyum bi
ɔsi payday payday ɛnyɛ sika a yɛyɛ adwuma a yɛtua yɛ ka wo wotena hɔ tie ne yie a ɛnyɛ bosomi aso a yɛtua wo ka wo okay when would the payday be sɛ bi mpanimfoɔ yi a ɔmo kɔ yi etu kwan ɛkɔfa helicopter inu ɔmo nim sɛ ɔmo payday ɛne saa da ne firi nyankopɔn hɔ anka ɔmo ankɔfo my fancy ansam no dodo na wo akyi yɛde obasan abana na brabo mo ensem dodo na sikaduro ne ade ne ayi nyina mepɛ me ho entemu anya no yɛsɛ de wo pa ade anya no wanya ne kwan pa so te sɛ abo akɔhwe de abutu nkosu anya wo de aso obebu onam fa na akyi no bɛda na ɔkwase bible no ene kan wo Jeremiah nwoma no enti daddy ma yɛfa wonse a wote ho a fa adwempa nante fa komapa enante na adwempa efa onua ho sesa wosu ne oban a ofise enye yie na na se enye no no na betimi aboa this is our own oman ne eya ye dia no atam ye hu se payday bi ewo ho na payday no ene da ben ada ebeba no payday no ye behwe na sa ya nopa se ye awia se ye anwumre se ye ochina nobody knows no mo frɛ me maba mo se next week me nsamra okropon dum next week me media dabi sikani na osi wanya enuane mo ohun ni onfa nyomfa bi mu apaso ene ne ekeka kwasi ahwa ne ho no anadwu ya me je okra enya wodia nti ne pɛ na enya ho ne pɛ na enya ho ye papa Isaac Menu Kasoa na ofri ba ye ne ye da sepa wa ma yesua ade na yɛmfa sedama secure sanitary pad ema ya hotoso ne yɛnsabuo mu brand we ne yɛde siesie kwagyebi ɛwɔ shops ahodoɔ nyinaa mu endpoint homeopathic clinic ɛsi ahotɔ efie ɛne hɔ shell signboard Accra Hospitals kwan so ɛna kronom abohia wonsa ɛbɛka no saa nso so ɛna time eba mixture ɛtwidi ade no na no aduro na chiwade anytime eba mixture ya na wakope bi no wanu mu ato no so wani mu ate ama atimi ate bi adi ahoye on nyina afiri ho na yɛfa sedan so makasa mineral water wonom na ɛma yɛnsupɛi anom ya nya bi na entimi ɛmoa wo dwumedie bi awudi ase agya special local foods so aduane pɛfie ne ho hatwo atomic kwan no so ben transaction na yɛfa sedan so ɛma ɛyɛ adwumaku a wonom so ɛse omo operational manager Pacho panu adwumaku wayɛ adwuma bɛsɛ mfie du ɛkɔ na wo experience wo ho a wada roma adwuma ho akɔ atwe adwuma ho ɔden wuti bi sɛ ya na wagye aba ne ntem 0536 734872 0536 734872 adawo mafrese na baby abeda kra no bibia abekɔ find the amount the hia ne said the yɛhwehwɛ no wonso betimi ayɛ ne saa ɛde ama yɛn asenom na yɛde esie ma me na ma me akosu ago abo agye akosu enhyirase ene otaye chi ogina mechi pe oso ohene yire bo adwuma na menta wachi maye ne sa eti maye na no ase papa oba pa onyankopon koso enhira na ye na apam dada nso ase Mr Emmanuel Chere ni di ankasa no no na Mr Jeremiah Samson enso ye da na so guest enso ye na se social media handles on na di etwafa mo amode mo messages ba ye nyina ye da mo ase mi di do ohene yire ma me akua ye boa asia mabronya odonfo no eye yadomu a ochira nso ye da foforo ma me akosi agwa abo agye betena se na ensam dodo no na ebetena wa blabo no wode aba bedan wo yenya ikwan mu ma for God and country Professor de Labochi